yabo wayikhipha ishophu yayizwa lento leyo manje iproof ngizoyiveza ngani ngoba wisidwedwe esingenafoni wena isidwedwe ungazongitshela wena ungawe mfethu mfethu uthando kunina nobabili lisasekhona yazi wena uthando phakathi kwenu nobabili mina ngisayifuni lento leyo wakwayitshela ukuthi awusayifoni mina ngiyaqala ukuthi ngisakufuni nasengimuve on wena kakhulu wena yazi ushop wena kakhulu wena kakhulu indaba yakho ngisebenzi kakhulu ungangazisingane lo ngalo mbambele entshene engeke yabo wayona leyo mali othi angiyifaki ngiyayifaka ukuthi kakhulu manje wenza kanjani mawudawanga ngidanga izingikhohle nto kolusha njalo uthi ngidanga ngizongikhohle hayi suka uthi ngidanga hayibo kahle bona yabona impela isilingo lesi ngangenzani vele la ku hlahla yakho wawenzani phumela nanengane wawenzani baba mina lapho indoda ke kuwondla ingane ke manje hayibo ngeke nje sihlale wena ukhathele nje mfethu wena hlahla into ngibizele yona lana nje uzongisanganela uzongibonisa nabantu mina bafaya ngiyajabula abantu abazokubuka abantu wena ngisini mina bafaya understand uyezwa yonke lento eyenzeka la mhlawumbe awusamfuni wasanda uma usho awusamfuni wasanda right uyena but mfethu unengane naye at least awungabi nandaba naye naka phela ingane yakho be a responsible father yabo ukwazi mfethu ukuthi unakekele umntwana yazi mina ngixaka kanti yipi lento leyo sengizoyina yazi lo muntu lo oqala mfethu yabona mfethu nangazi ukuthi kwenzakalani ngayo yabo ngoba kwayona leyo ngane leyo mfethu ngiyibona ngamashansi angithi ayibona lento leyo manje mina kufanele ngibekezelele lento leyo ke ukuthi mina nayi ingane leyo ngiyibona ngamashansi ngiyondlala ngiyibona lento leyo so mengabe uthi uyibona ngamashansi bafo what do you mean uyibona nje ngiyibona makuthanda yena ngalesikhathi mina kuthanda mina ngasa akafuna ngithi uzobona kanjani ngane ungayondli ngisho ufikile uphathe ngisho usidi manje mina ngihlezi khiphela ingane yami lonto futhi nje uzobona nawe wena ngithi umuntu uphathe usidi ezubaba ijabule ukuthi nanku ubaba yini wena etshengisa ukuthi ubaba enganini yami inetshengisayo hayi kukahle wena kahle ngalomviki wena yabona nje wena uzongitshela nje umsangano uzongitshela umsangano yini etshengisa ukuthi ubaba nakho angithi ukuthi ubaba uyafika uzoyibona ufika nini ogcineni nini ufika ke okay imali angisendanga nje kade kuphela enyanga le athi phela uqala ekuqaleni utheni uyifayile manje uqala inyanga manje kuyiphela usukhulumela umpetho ukhuluma into eyodwa sizoyizwa so angazi wayo lobu phika inkinga zangu ngoba uyazaza uyondla ingane phela mina into engiyisela ukuthi silungise lo daba uthi ayondla ingane finish talking about umjolo show khumbula ukuthi we have partnered with EasyBet lokho ke ukutshela ukuthi you can sign up you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa icode ewumjolo icode yakho it's UMJOLO that is umjolo ngaloko uyakwazi uthola 15% weekly cashback uthole 50 rand sign up bonus uphinde futhi uthole 150 first deposit match ngokusebenzisa nje icode lengikutshela yona umjolo UMJOLO that is UMJOLO ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show nayi membership join phela khona uzokwazi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole ngaphinda futhi upress nangu thanks la eceleni ukwazi ukulekelela i-channel yethu ukuthi ikhule iqhubeke njalo iye phambili njengamanje ake sihambe siyobheka ukuthi ngempela indaba zabo zihamba kanjani nanokuthi ikuphi lapho kumele silungise khona but before sihambe asikhuleke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe kube mhlophe nje yonke into sihambe siyobabona